Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Nama kani ke protocols ke mga api, kade ke issue ke Ministry of Home Affairs na kapos kapor. Ke bang issue ajik kalau bah hak ini kikerja segi ke mana, kinsa syak, ya ka interstate movement. Ke interstate movement kalau mau sebelah syak, ya ke interstate movement kalau mau ni nak kalian ka government, ke state government lu, kawai pak kawai ke state government apa India, kamu ni happen long ready. Mentang idang walk out ya kene ke modalities, hak ban ready lepas. Balai se hadin jo kalai tarif. Lani hakan untuk segi ka Ministry of Home Affairs ka omba lasha ya ka interstate movement ngiru ngiyo jiktit na kalian sorka ka bon bani kini ngisto haja arspa probra ki bakwa panon pai sala ka jo kayi kasen. Te ya kane gila konkret but ya kane nga OIP next week nga sa IP ki detail ka ka bangi na ka sorka ni konkret menne ha ka jingalan te po assembly ru ni na kren ni kini issue ha ka ba ya kan ke modalities ngidam konkret ki protocols ki konkret kumno ban receive ban welcome ban pediang yaki bakin poi syaka ka bagi syom isa apo kejelam ngila jangi rengkat bat kini ki protocols ki ba perking ba kenang ba kanung don kan kono bijing bijisme la syai la shisni anda kila poi halaki jom bisnom kitao jangi bat ya kan ko mo pidena daw balik ke surkan tak tahu ya kena ke village health team. Kalau ngin pentip lepas syak isnong ditahu, lemba jo kena ke team, lemba jo kena ke committee. Let's say iwe di kinong snong jong kata kesnong. Kin poi let's say legisni, lars ni. Kamu ya ke protocols, na kalian jo surkan kan pak lepas syak kena ke village team, ke village health team. Ba kumno kan batai lepas di banyak persen. Ban sumari kini kenambakan don kanu kono bijingnya mix hande hantai anda kini ki students jami lagi ki bhayi persen jami ki wan pai salah kajong kayeng kase bi ko makalong edo mentai ya kita ngin pat yo registration anisha na kalian jongi ngilong open ki basa hari India ai berapa ne sabajo green dia kre ko mo ki hadu mentangin pat yo ya kanu kono ka request le kanu kono ka registration Nama ngilang bu ben yang pokok portal ke jomi. Haka kinu kilaban kontak siapa ban pentip seku komen kena begini lah